Assalamu alaikum, tuanlar. Bugün Жалауат базарындамыз. Сеналарын тартып берейинге аракет кылалы. Андыктан каналга катталып, коңгурочону басып кетсеңиздер, комментарий сунушуңуздар болсо жазыңыз, же болбосо описанияга WhatsApp ссылкасын коебуз, ошол жактан да сунуштарыңыздар болсо жазсаңыздар болот. Чу дегенде бул Форттон тап берели. Азыр баасын билип беребиз. 2007 жылы 1.6 объем 400 000 сом дейт. Ака, канча тотасыз? 4.70 кеми бар. Кеми бар, канча түшүп бересиз? 400 000 кеми бар. Кеми бар, кеми бар тотат. Ушул номерлерге чалсаңыздар болот. Мына туугандар, бул Матис 4. Жылы 2010, объем 1, расход 6.7, коробка автомат экен. Номерлери 552 61 61 01. Басын канча тотасың экен? 350. Кем барбы? Кем бар экен. Машинаны көрсөңүздөр болот. Бұл Chevrolet автомат дейді. Год 2012 жылы шыққан екен. Объем 1, газ номерлері. Стенасын жазбаптыр. Шу шалып сұрап естеңіздер болды. Мына туғандар тағы бір Chevrolet Aveo дейді. — 2004 жылы шыққан 1.5 объем сүйлөшөбүз дейт. Номерлери эс жок экен, ичин татып бере албады. Бұл Лассетини катайын деп тугандар. Жылы 2012, объем 1.6, автомат коробка. Азыр эси жок экен. Ошол көргөзгөн номерлерине чалып кетсеңиздер болот. Бұл Nexia 2008 жылы шыққан 1.5 объем 200 000 сом. Ака, бұның кәмі бар бі? 200 000 депсіз? 180 болса. Андан кәмі болбайды. Дағы бір жолы көрес болды. 180 берем дейді. Мына бұл Матис 2. 08 объем. 2008 жылы шығыптыр. 160 000 сом. Балондору қандай екен білбейм жоқ. Әке кәмі бар бі?
140'a bolsa наличка бериyor. 140'a olsa наличка beririz. 135'e berip edingizби? Nomerleri şu nomerge çalsanızlar болады. Mına tuğanlar Hyundai Getz 2002 1.6 объем, коробка механика, Слушай, номерleri 999 0003 şu nomerge çalsanızlar болады. Nasıl onu? Aka qanchada o'tasiz mashina? 250. Kami qancha? Bo'sh. 240. Andan tushmaydi. Ishni. Сөйлешесіздерде ма? Мына сөйлешеміз дейді. Мына бұл 07. Инжектор объем 1.6. Шыққан жылы 2006. Дейді. Телефон номерлері. Машина қаншада отырсың? 70 кәм бар. İçine düşüp бересің, evet. 70 kəm var, evet. Nexia 1. Жылы 2006. Объем 1.6. Telefon номерлері. Салондары. Салон. Балон дискалары. Bağısı kaçta tutasın? Ya bu bağısı 150. Kem var mı? Söyleyeceksin öyle. Notuğanlar. Audi V4. 92 жылы. Объем 2. Стенасын сөйлешеміз дейді. 755 менен 2015 08. Есі жоқ екен. Ондақтан салондары. Шол көрсеткен номерлерге шалып көріп білсеңіздер болады. Мына туғандар Toyota Corolla. Объем 1.6. Это 2003 жылы шығып тұр. Номерлері, телефон номерлері. Салондары. Aka qanchada o'tasiz? 370 ming o'tam kemim. Kemim bor? Çalsa сөйлешесіздер-да, сөйлешесіңдер-да. Şu номерлерге салсаңыздар. Сөйлешелер болады. Hyundai Getz. Жылы 2007, 1.4 объем. 250 000 сом. Telefon номерлері. Несі жоқ, оның салонын тартып бере аладық. Мына туғандар Honda Jazz 2006 жылы шыққан 1.3 объем. Басы 380 000 сом дейді. Номерлері. Balonlar. Mına salonu. 380 lira. Qancha bo'lish aka? 380 lira atam. Burası satışım gerek. 380 lira o'tasiz. 5-10 ming tushib beramiz. 5-10 ming tushib berasiz. Qalaplan adam o'zi ko'rsin. Aha. Shu nomeringizga salsa сөйлешесіздердан. Сөйлешесіңдер. Mayli. Mına avtomat коробка ekan. Сөздер
Mına tuğanlar Audi A4 95. yılı çıkan 1.8 объем. Коробка mexanika, telefon nömerleri. Sen nasıl kaçta odasın? 170. Kim var? İçine düşüyoruz deyip. Çalıp süleşsenizdер болады. Unutkanlar Жигули ВАЗ 2007 kodu 2008 8 объем. Salonları kaçta otası? 150 otası. İçine düşürüyorsun herif? Ha, Слышишь, ha? Sol nömerler geçsin. Daha bu sol numeri görünüyor baktır. 226 nölün 07 Natuanlar Golf 3'tü. Biliyor musun? Içinde 92. yıla çıkan 1.8 объем. Telefon nömerleri. Bunlar içki salonları. Bunlar eşiğin içine masaleler var ekan. Kaçta odası? 130 km. 130 km var deydi. Şu ko'rsatilgan nomerlarga chalsangizlar bo'ladi. Unutganlar Mercedes SK 324 kuzov. Объем 2299 yılı çıkan Срочно deydi. Telefon nömerleri. İçki salonları. Qancha odası? 240 bin. Болушу. Ova болушу. Minsk керек машина только. Ага. Ондай турган жерлер жок машина өтө жакшы. Жақсы дең. Жақсы абалда дейт. Шол нөмерлерге чалып билсеңиздер болот. Унутпай подписаться кнопкасын басып, видео лайк басып кетсеңиздер.